Krećemo odmah sa temom. Lični podaci pola milijarde ljudi u svetu procurili su sa njihovih profila na Facebooku. Među njima se našlo čak 163.000 ljudi u Srbiji koji su sada u riziku od zloupotrebe njihovog telefonskog broja, trenutne i prethodnih adresa, datuma rođenja, e-mail adrese i biografije. Kako je došlo do curenja podataka, ko je u najvećoj opasnosti, kako bi pokradene informacije mogli da iskoriste hakeri, zašto se hakuju računari pojedinaca i kako da prepoznamo da li smo se mi našli na meti tih prevaranata. O tome razgovaramo sa pomoćnikom generalnog sekretara i službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Zlatkom Petrovićem, i generalnim sekretarom Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost, Darkom Obradovićem. Dobro jutro i hvala što došli. Dobro jutro. U novo jutro. Preko pola miliona, kažu. Pola milijarde. Pola milijarde. Da. Da li to znači da su svi podaci već online i kako mogu da se oni koriste? Šta to znači konkretno? Pa u principu svako od nas kada otvara Facebook nalog poverava nekakve svoje lične podatke i upravo je u tome poenta. Znači, taj neko ko rukuje vašim podacima, takozvani rukovalac podataka, jeste društvena mreža Facebook. U ovoj situaciji došlo je do praktično curenja podataka, do nečega što se zove povreda podataka o ličnosti, odnosno data breach. Neovlašćena lica su došla u posjed tih Neko iz podataka. Facebooka izvukao neki čep da to iscuri ili je neko upao? Ne znamo šta se tačno dogodilo u ovom slučaju. Konkretno, Facebook tvrdi da je u pitanju kompromitacija podataka koja se bila dogodila još pre 2 godine. Da li je to u pitanju ili nije, to tek ostaje da se vidi u danima koji slede. Ono što najveći problem predstavlja za građane Republike Srbije, to je da Facebook nije u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti imenovao svoga predstavnika za teritoriju Republike Srbije, kao što je uradio Google, kao što je uradio Yahoo, kao što je uradio Viber i kao što je uradilo još niz kompanija koje smo mi ispred Poverenika kontaktirali i rekli im da je potrebno da imenuju svoga predstavnika. U tom smislu, praktično, naš građanin povodom obrade svojih podataka može da se obrati kompaniji Facebook, ali opet se postavlja pitanje na koji način, da li će moći tek tako lako da zaštiti svoja prava. Nemamo njihovu kancelariju u Beogradu, nema, što se kaže, ovlašćenog lica, nema neke kancelarije koje bi se obratili. Znači, moramo da se obratimo Facebooku u regionu, ali tako? Pa to je ono što je konkretno problem. U zakonu o zaštiti podataka o ličnosti piše da te strane velike kompanije koje prikupljaju i obrađuju podatke naših građana, a to je Facebook bez sumnje, trebalo bi da imenuju svoga predstavnika kao nekakvo fizičko ili pravno lice ovdje na teritoriji Republike Srbije. Čekaj, ne razumno se. Google u maju prošle godine nekog... Tako. Onda, ne znam, Yahoo, sajt kupujem, prodajem, ali Facebook nije. Da li ste uspeli da rešite neke probleme kada je u pitanju sajt kupujem, prodajem, Google, Yahoo ili bilo ko? U konkretnom slučaju, naš čovek danas može da se obrati toj nekakvoj advokatskoj kancelariji koja zastupa Google ili Yahoo ili Viber i da zahteva, na primjer, brisanje svojih podataka ili ispravljanje svojih podataka. Međutim, što se Facebooka tiče, tu praktično nikakav odgovor mi kao kancelarija Poverenika dobili nismo. Mi smo u korespondenciji sa kompanijom Google objasnili da mi nismo na teritoriji Evropske unije, da se na nas ne odnose propisi kao što je GDPR, odnosno Evropska opšta uredba, i nakon prepiske i nakon telefonskog razgovora koji sam lično obavio sa pravnim timom Google-a, mi smo ih ubedili da imenuju svoga predstavnika. Nakon toga još 15 velikih kompanija je isto to uradilo. Facebook, sa druge strane, nam nikada nije odgovorio. I to je ono što je najveći problem. Međutim, za razliku od GDPR-a, tih velikih evropskih propisa koji propisuju ogromne drakonske kazne, kazna po našem zakonu za tako nešto je smešno mala za kompaniju tipa Facebook. Mi bismo Facebook trebali zbog tako nečega da kaznimo kaznom od 100.000 dinara prekršenim nalogom. A odgovorno lice u Facebooku, recimo gospodina Zuckerberga, sa 20.000 dinara. Još uvijek je nepoznanica kako bismo mi uopšte mogli da sprovedemo postupak prema kompaniji koja se nalazi negde u Kaliforniji, a kamoli da im izreknemo tako nešto. Sa druge strane, u našem zakonu o zaštiti podataka o ličnosti kaže potrebno je da bude imenovan takav jedan predstavnik, a čak nema kompanija ni obavezu da obavesti nas kao Poverenika o tako nečemu. Možemo mi da se žalimo Facebooku u Zagrebu? Ne. Možete vi da se žalite, samo se ovdje postavlja pitanje praktično realizacije onoga što nama naša država kroz naš ustav i kroz naš zakon o zaštiti podataka o ličnosti garantuje. Kadija ti sudi, kadija ti tuži. Je li to tako ispada, gospodine Obradoviću? Pa zavisi sada, jednostavno nije nepoznato da je Facebook do sada platio astronomske kazne što u Sjedinjenim Američkim Državama, što u Evropskoj uniji. Zapravo mislim da ukoliko neko od građana želi da potraži svoju odštetu zbog ovoga, ukoliko su njegovi podaci tu, on može to učiniti i na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država kao fizičko lice. Meni je žao što naš nezavisni organ... Kako sad u doba korone da odemo tamo? Naći se pravni modalitet, ali meni je žao što
naše nezavisno telo nije u stanju da sprovede adekvatan nadzor šta se dešava sa podacima građana Srbije. I to je sad jedan veliki problem, pogotovo sada što niko ne zna osim Facebooka, kada se dogodila ova provala, niko od hakerskih grupa nije preuzeo odgovornost, nijedna država nije optužena da je provalila dakle, u Facebook bazu, niko ne zna koliko dugo su ovi podaci nuđeni na stranom ilegalnom hakerskom tržištu, pošto obično kada dođe do ovakvih provala, hakeri nastoje da prodaju te podatke i vi imate čitave berze gde oni zapravo nude od pola centa pa nadalje određeni nivo podataka i to se zove takozvana 50 centi šema koja je obilato prisutna. Međutim, sada kada je ovo, tako reći, besplatno obelodanjeno, možemo da pretpostavimo, dakle, da je ili nekome proradila savest ili je neko u sklopu neke šire igre namjerno pustio te podatke. A čekajte, kako? To su osnovni podaci. Rekli smo, datum rođenja, e-mail i sve ostalo. Kako oni mogu biti konkretno zloupotrebljeni? Pa, dakle, može biti zloupotrebljeno za uzimanje tuđeg identiteta, za kompromitaciju vaših elektronskih naloga. Da neko sa našeg maila šalje nekome poruke ili ne znam šta. Prvo da vam otmu mail, to je broj 1. Nakon toga... A na mail ti je nakačeno sve. Sve živo. Mnogi servisi su kod nas uvezani, svi smo, da kažemo, bezbednostno nekulturni, pa navežemo na jedan mail i društvene mreže i bankarske. Zato što ti je lakše tako. Pa jeste jedan mail, jedna šifra i mi svi mislimo, eto, to je tako nama lagano. Međutim, u ovom slučaju sada postavlja se pitanje kakva će šteta biti na planetarnom nivou i da li je došlo do eksploatacije, dakle, ove provale. I ono što je najopasnije, barem za mene kao nekoga ko se bavi naukom bezbednosti, jeste što mi ne znamo metod do koga se došlo, dakle, u ovom napadu. Jer sad ima i neka teza da su vijetnamski hakeri napravili bota koji je išao i sakupljao samo ono što je javno dostupno na Facebooku. Međutim, to deluje malo verovatno jer se u ovim provalama pronašlo i sam Zuckerberg i njegov telefon i tako dalje. To nije prvi put da njemu bude i šifra. Ljudi se plaše za finansije, kako da vam kažem, mislim, najviše se plaše za kreditne kartice, da li će neko koristiti, kako i šta, jer znate da Ima ljudi... nas koji se ne plašimo. Znate da ljudi dosta stvari plaćaju preko kredita, pogotovo sada u vreme korone. Jeste, ali ima jedna bitna stvar, dakle, autentifikacija, sama autentifikacija, ja bih posavjetovao građane. Nemojte da koristite mail adrese za online servise koje koristite za svoje lične podatke. Evo, mi imamo i ovu digitalizaciju, gomila građana je sada upravo na onom e-zdravlje portalu i tako dalje. Tako da nema razloga, dakle, uvezivati. Imate jedan nalog za Facebook i tako dalje, jedan telefon i to tako ide. To je, da kažemo, nešto idealno. Međutim, u ovom trenutku sada mnogo je nas i neodgovornih koji skidamo koje kakve treće aplikacije koje se uvezuju sa Facebook bazom podataka i mi često ne čitamo šta piše, koje sve dozvole mi dajemo, kako se manipuliše našim podacima. A pa tu ideš samo accept, ok. Dugačko je to, zašto da čitamo? Ko da čitate zidno slovo, bubreg možda prodaš, samo vidiš ok, da bi dobio ono što hoćeš. I to je upravo jedan od metoda kako je Facebook razbijen tokom kampanje za američke izbore, kada je napravljena aplikacija Vaš digitalni život, tako se zvala. I Aleksandar Kurg je napravio tu aplikaciju i 80 i nešto miliona Amerikanaca je, dakle, pristalo da koristi tu aplikaciju i onda smo imali onu čuvenu aferu, dakle, Cambridge Analytiku. Tako da jednostavno mislim da trebaju i ljudi da se edukuju. To je bilo prethodnim. Bilo je, svako malo ima nekih provala na tom Facebooku, ali nikada ovako velikog obima da bi se svi mi potresli. Dobro, šta sad možemo da učinimo konkretno i možemo li išta? Pa prema zakonu o zaštiti podataka o ličnosti naš građanin može da se obrati, recimo da podnese pritužbu ili čak tužbu sudu protiv Facebooka, iako on nema svoga predstavnika teritorije Republike Srbije. Onda se u takvoj situaciji također postavlja pitanje šta će onda taj sud da radi ili šta će onda taj poverenik da radi ako imate jednu kompaniju koja se nalazi negdje u svetu, koja svoga predstavnika ovdje nema, gdje praktično imate problem u kanalu komunikacije sa tom velikom kompanijom. Drugim rečima, naši građani, kao što ste lepo malo pre rekli, vode računa kada im neko iz novčanika uzme novac. Ali kada se o podacima radi, naši ljudi obično ne prepoznaju važnost sopstvenih podataka. Šta mene, šta koje su moguće zloupotrebe tu sve? Posebno u internetskom okruženju, tad možemo govoriti o nečemu što se zove socijalni inženjering. Gde praktično kroz komunikaciju sa vama neko vas navodi da date recimo svoje podatke, recimo svojoj kreditnoj kartici, na primjer. Obavesti vas da vam je na račun legao nekakav novac, je li tako? I da biste podigli taj novac, dostaviti nam, na primjer, kopiju vaše kartice za plaćanje putem interneta. Ili, recimo, posluže se brendovima nekakvih velikih kompanija i kažu dobili ste, recimo, moped, dobili ste zamrzivač, dobili ste televizor. Dostavite nam fotokopiju vaše lične karte, prednju i zadnju stranu.
I onda kada vi dostavite sve te podatke, oni su došli u posjed vaših podataka i praktično preuzimaju vaš identitet. To radi Instagram. Ako hoćete onu plavu kvačicu gore, autentifikaciju, onda vi morate da fotografišete vašu ličnu kartu. Ja to nisam namjerno htjela da uradim zato što neću da fotografišem svoju ličnu kartu, ali svako ko ima tu plavu kukicu je fotografisao svoju ličnu kartu. Znači imamo još jednu društvenu mrežu koja Ne koristim Instagram, tako da zaista nisam upoznat s njihovim pravilima. Ali trebalo bi praktično pre nego što uđete u bilo koju društvenu mrežu proučiti malo te uslove korišćenja. Jer sve to što vi kažete malo pre lepo, next, I accept, I agree. Vi praktično, ako ne obratite pažnju, vi ste dali svoje podatke nepoznatim ljudima za nepoznate svrhe koji će preneti ko zna kome i vi praktično gubite kontrolu nad sopstvenim podacima. Da li imamo evidenciju za ovih 163.000 ljudi? Ko su ti naši korisnici Facebooka kojima su... Prema zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, taj rukovalac kod kojeg je došlo do tog proboja u bezbednost podataka bi trebao da obavesti pre svega prema srpskom zakonu, srpskog poverenika o tako nečemu, a onda bi morao da obavesti i sama ta lica. Drugim rečima, recimo, ako se radi o vašem nalogu, da vas kontaktira i da vas obavesti o činjenici da je došlo do povrede vaših podataka. Što je Yahoo uradio, evo, izvinjam se što upadam, ali Yahoo je uradio to za mailove iz srpskih građana. Da, tako da to je ono što je poenta i što je praktično, naš zakon predstavlja prepisanu evropsku regulativu, prepisan GDPR. Praktično svi principi koji važe u Evropskoj uniji važaju ovde. Samo što Evropska unija raspolaže mnogo snažnijim pravnim mehanizmima. Mnogo je složenija jedna organizacija. Ali opet ima problema tako u tim sudskim sporovima, rešavanju tih pitanja sa tim kompanijama. Upravo tako. Vi ste imali recimo jednu veliku, vrlo značajnu presudu u vezi sa prenosom podataka na teritoriju Sjedinjenih Američkih Država, takozvana presuda Schrems 2, prema kojem je prenos podataka postao problematičan, pa su tu naše kolege iz Irske recimo kontaktirale kompaniju Facebook, naložili im da prestanu sa prenosom podataka na teritoriju Sjedinjenih Američkih Država. Facebook je međutim rekao da se njihov poslovni model upravo zasniva na prenosu podataka u Sjedinjene Američke Države. Drugim rečima, to je jedna velika, globalno bitna tema. Zaštita podataka o ličnosti je sve važnija i sve više utiče na naše živote. Koliko nekog može da košta da tuži sada Facebook? Pa, koliko može da ga tuži, zaista, koliko može da košta što će da tuži, zaista ne znam, ali bi mogao da računa na nekakvu naknadu, ali bi morao biti jako strpljiv. Strpljiv, uporan i tako dalje. Kada ste rekli niko nije preuzeo odgovornost, pa kako te službe strane, na primjer, ili ako je taj Facebook, ajde, kažemo se u teoriju zavere, možda čak i istinu u nekoj saradnji sa CIA-om provalio sve te, što se kaže... Ne bih rekao, mislim pre da se radi dakle o usložnjavanju dakle ogromnih baza podataka, ogromnog ukrštanja različitih funkcionalnosti i jednostavno... Koje svrhe? Sve to, pa u svrhe marketinga, jer Facebook se bavi upravo nadzorom nad podacima kako bi ih prodavao trećim stranama za marketing. I to je Zuckerberg rekao pred svedočenjem pred američkim kongresom. Međutim, problem je tu što konstantno, dakle, je neophodno unapređivati tu arhitekturu sistema, jer svako malo se nađe neka rupa. Evo, ko je mogao da zamisli da će Cambridge Analytica preko ruskog hakera da napravi vaš digitalni život, da ugradi tu aplikaciju u Facebook, da svi živi polude kako izgleda njihov digitalni život, da daju svoje podatke za džabe i da Facebook nije uopšte predvideo tu opciju, dakle, u saradnji sa trećim stranama. Jer vi možete napraviti Facebook aplikaciju, najnormalnije, koju ćete, dakle, nakačiti na taj Facebook. I tu je upravo taj problem što je jednostavno tehnologija ide ispred, dakle, pravne regulative, ispred procena rizika. I upravo zbog toga sad i jeste ova povika i oko 5G mreža, šta je pouzdano, šta nije pouzdano, jer upravo onaj ko drži infrastrukturu, u ovom slučaju je to Facebook, u slučaju 5G-a je to, na primjer, Kina, je odgovoran šta će da mu se dešava u tom prostoru. I ovde nema sumnje. Kogod da je ovo uradio Facebooku, odgovornost je, dakle, na samom Facebooku, jer zakonodavac ne može da isprati izazov koji svakog dana dolazi pre nas. Evo, spomenuli ste Instagram, na primjer, i tu kvačicu. Gomila naloga koja se zarobi na Instagramu, upravo ovim socijalnim inženjeringom, polazi od te plave kvačice, gde vas jednostavno hakeri i otimači vašeg Instagram profila, koji, na primjer, ima ogroman broj pratilaca, navedu da vi date tu ličnu kartu i kažu mi ćemo vam to povoljno registrovati i tu kvačicu
karticu i tako dalje. I gomila poznatih ličnosti širom sveta, a neki i u Srbiji, ostali su bez svog Instagram profila upravo tako davajući tu ličnu kartu, a oni kasnije ličnu kartu koriste za pravu autentifikaciju i takvim načinom vam otimaju profil. Eto, to je jedan primjer socijalnog inženjeringa. A recimo, kad ste rekli marketing, to znam kad god uđeš, na primjer, recimo, ja uđem za neki sajt za sređivanje kuće. A voliš tu kupovinu više nego... Ne kupujem ja preko online nikad. Znaš, marketinški ciklus. Ali, na primjer, uđem da pogledam neki sajt za sređivanje kuće ili neki profil za sređivanje kuće. Sutradan, meni skroz u reklamama, samo to izlazi. Ja ne mogu ništa drugo da vidim osim toga. To je upravo pitanje između ostalog i nečega što se zovu kolačići. To su male tekstovne datoteke koje se praktično posađuju u vaš brauzer svaki put kada posetite neka A ne internetna možeš da posetiš bez toga. To ti izađe na sredi, ne možeš da vidiš ništa. Postoje mogućnosti, znači i prema našem zakonu i prema evropskoj regulativi, vi morate biti obavešteni o tome da će doći do obrade tih kolačića i da morate biti u poziciji da možete to da odbijete. Da kažete prosto, želim samo neophodne kolačiće, a ove druge statističke, marketinške i tako dalje. Da, neophodne, ne možeš da gledaš neki film na internetu. Bilo bi jako interesantno, recimo, i našim gledalcima, recimo, upravo slučaj Cambridge Analytike, gdje čovek koji je radio u Cambridge Analytice ispričao šta su oni radili, što zaista podsjeća na jedan scenariju za nekakav naučno-fantastični film. Kaže, mi smo se praktično igrali psihologijom čitave jedne nacije, bez njihovog znanja i saglasnosti o tome, u kontekstu političkog demokratskog procesa. Mi smo, znači, praktično pratili vaše podatke, pokupili sve podatke, znači, sa vaših Facebook naloga. Znali bismo na koje sadržaje reagujete. Znali bismo kojim tonom se obraćate. Znali bismo kako ste uvezani. Znali bismo praktično koliko puta treba da vas bocnemo prikazivanjem određenog sadržaja u određenoj formi kako biste vi promenili svoje mišljenje o nečemu. Onda smo, kaže, pokupili podatke za tih 80 miliona ljudi, obradili sve te podatke i te obrađene podatke dostavili, kaže, našim timovima za targetiranje. A tu smo imali i psihologe. I one koji se bavili dizajnom, i one koji se bavili fotografijom, videozapisima i tako dalje. I onda smo praktično počeli taj sadržaj da ubrizgavamo u internet. Na taj način što smo počeli da pravimo web sajtove, blogove, sve što bi moglo vama da privuče pažnju. I ne bismo mi vama nametali upotrebu tako nečega, nego bismo pustili vas same da potražite te sadržaje. I kaže, taj čovjek koji je radio u Cambridge Analytici, kaže, ti onog trenutka kada uđeš na takav sajt, mamite da sve više i više istražuješ i kao Alisa u zemlji čuda padaš, kaže, u tu rupu sve dok ne promeniš mišljenje o nečemu. Odnosno, dok ne glasaš za onoga ko je nama dao pare. I kaže čovjek, to je bio slučaj, znači Brexit kampanja i kampanja Donalda Trumpa. I kaže on, kaže ranije u političkim kampanjama političar izađe na trg, priča, okupi se narod, ili tapše, ili mu zviždi, ili šta već, i dijele nekakvo zajedničko iskustvo. A kaže, šta smo mi radili? Mi smo praktično šaputali na uho jednom čoveku jednu stvar, a drugom drugu, a trećem treću. Sa ciljem da svi trojica glasaju za istog čoveka. I kaže, šta je tu poenta u celoj priči? Kaže, ako mi nemamo zajedničkih iskustva, već samo podeljene iskustva, mi praktično ne možemo biti funkcionalno društvo. I to je ono što je velika opasnost u zloupotrebi ličnih podataka, u profilisanju, u svemu onome što internet donosi. Taj slučaj Cambridge Analytike se desio pre 3 godine. Da, 2015-16, kad je Trump pobedio izbore. Upravo tako, znači drugim rečima, ali 18. je tek otkrivena cela priča. Tad je pukao. Drugim rečima, šta se dalje dešava, na koji način naše podatke koriste, na koji način nama suptilno neko može da ispira mozak, da li u političke svrhe ili u marketinške svrhe, da li da kupite ovaj deterđent ili ovaj drugi deterđent. A šta je najsigurnije? Viber, Signal, WhatsApp, Messenger, Telegram? Pa nije baš lako dati odgovor. Ko kontroliše infrastrukturu, on kontroliše dakle i sigurnost. Mi smo dakle samo tu gosti. Pa mi smo gosti kod njih, tako da jednostavno za nas sigurnost ne važi. Mi smo gosti. Mi prihvatamo njihove uslove korišćenja. Znači ako su njihovi uslovi korišćenja da recimo nema pušenja kod vas u stanu, da morate se izuti ili se ne izuti i tako dalje. Znači to su prosto pravila koja prihvatate onog trenutka kada uđete u mrežu. Jasno. Mi smo gosti. Naravno, ajde vidjet ćemo da li će neko preuzeti odgovornost, pa se vidimo ponovo. Biće zanimljivo. Idemo na teren. Suke, se pravi lud, baš ga briga. A 500 milijardi ljudi u Haasu. Hvala vam mnogo. Hvala vam. Hvala vam.